Ako učiš italijanski iz udžbenika, velika je vjerovatnoća da razumeš italijansku gramatiku, ali ne i pravi govor Italijana. Jer Italijani u svakodnevnom govoru koriste puno slenga, neformalnih izraza i idioma koje nećeš naći u običnim školskim knjigama. Danas dakle učimo 7 italijanskih izraza iz slenga koje Italijani koriste na dnevnom nivou. Ali pre svega, ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Ćao svima i dobrodošli ili dobro se vratili na moj kanal. Ja sam Anja, izvorni govornik i predavač italijanskog jezika. Tu sam da ti pomognem da naučiš italijanski koliko je moguće brzo i samouvereno. Ako voliš italijanski jezik ili isti učiš, obavezno zaprati kanal, jer ovdje možeš naći puno korisnog sadržaja koji je baš za tebe. A također me možeš naći i na društvenim mrežama poput Instagram, gdje redovno izbacujem sadržaj u vezi italijanskog jezika, ali i italijanske kulture. Pre nego što krenemo sa današnjom lekcijom, važno je znati da su ovo neformalni izrazi, stoga koristi ih sa prijateljima ili u opuštenim situacijama. Krenimo, pronti, partenza, via! Da li si ikad čuo ili čula glagol rimorchiare? Rimorchiare, što ima naravno i svoje značenje, ali u kontekstu slenga znači muvati nekoga ili smuvati nekoga. Kada se približite nekoj osobi ili želite nekako se muvati sa tom osobom, pokušati da osvojiš tu osobu. Primjeri: Ieri Marco ha rimorchiato una ragazza al bar. Drugi primjer: Lui prova sempre a rimorchiare. Limonare, glagol limonare, što dolazi iz reči limone, odnosno limun, potiče iz te reči. U prevodu u slengu je ljubiti se strastveno, onako baš strastveno, eto, razumeli ste se. I primjeri su: si sono limonati tutta la sera ili li ho visti limonare in macchina. Treći izraz: farsi i castelli, što može se koristiti i kao farsi i film. Ajde da vidimo šta ovo znači. U prevodu je umišljati ili praviti scenarije u glavi. Znate ono kad zastanemo i onako mislimo, šta bi moglo da bude, ali često nije u negativnom kontekstu, može biti u negativnom kontekstu kad neko previše onako vrti po glavi neke možda negativne misli, ali jako često se koristi i u pozitivnom smislu kad previše sanjamo, kao onaj kad se osjećamo zaljubljeno, pa onako zamišljamo život sa tom osobom ili ne znam, takve situacije. Primjeri: si fa troppi castelli. Inače castello je dvorac. I drugi primjer: mi sto facendo i film inutilmente. Četvrti sleng je illegale. Ovo se jako često koristi poslednjih nekoliko godina. Dok sam ja bila mlada nije baš bilo aktualno. Mislim, i dalje sam mlada, ali kad sam bila tinejdžerka nije bilo toliko aktualno. Inače se sada baš koristi i onako da kažemo i malo stari kao i ja, ne samo tinejdžeri koriste ovu reč illegale. I šta to znači? U prevodu je kao naše brutalno, predobro, top, kad je nešto top. I samo da znate da je reč illegale u prevodu nešto što je protivzakonito, nelegalno, ali u slengu je vrlo pozitivan izraz, potpuno drugačije. Primjeri u ovom kontekstu mogu biti: questo vestito è illegale ili questa nuova funzione di WhatsApp è illegale. Kada je nešto predobro, kao u ovom slučaju ova funkcija WhatsAppa je brutalno dobra,
baš je top. Sledi menarsela ili tirarsela, sinonimi, možemo koristiti jedno i drugo na isti način. I jedan i drugi sleng izraz znači praviti se važan, umišljati sebe u ovom kontekstu, znači ne umišljamo druge stvari, nego umišljamo se kao da smo mnogo važni, biti pun sebe. I primjeri su se la tira troppo ili non tirartela, ma non tirartela. I da quando è famoso se la mena. Zavisno od mesta gde se nalazimo, neko možda više koristi menarsela, negde drugde više tirarsela. Ako ste tamo, možda obratite pažnju na kako se izražavaju u vašem okruženju. Sledeće, tirare pacco ili paccare. I ovde je značenje isto, samo što je paccare glagol, njega menjate po licu, a tirare pacco, glagol je ovde tirare, njega menjamo po licu. Pacco je samo dodatak kao paket. Šta to znači? Ispaliti nekoga. U oba slučajeva želimo da kažemo da nas nije neko ispalio, nije se pojavio, možda je nešto otkazao u poslednjem trenutku. Isto kao i kod nas ispaliti. Primeri. Mi ha tirato pacco ieri sera. Non paccarmi all'ultimo minuto. Ili ci dovevamo vedere, ma mi ha paccato. I poslednji izraz za danas je amo. Šta je amo? Amo je skraćeno od reči amore. Poznato je sigurno da se koristi amore kao nadimak. U prevodu je to ljubavi i koristi se kako u ljubavnim odnosima, tako i među prijateljicama, često u šaljivom tonu. Među prijateljicama, a u ljubavnom kontekstu ne. To je kao naše ljubavi. I vrlo često se koristi među mladima i na društvenim mrežama, možete često da vidite i u komentarima ili tako vidi. Primeri, amo, ma che stai dicendo? I drugi primer, amo, cioè adoro. Ovo je baš onako klasična rečenica u slengu koja bi rekla neka tinejdžerka. I amo, to su slengovi u italijanskom jeziku. Mini ripasso. Rimorchiare. Limonare. Farsi i film ili farsi i castelli. Illegale. Menarsela ili tirarsela. Paccare. Amo. Bene ragazzi, sada znate 7 italijanskih izraza i slenga koje Italijani koriste svaki dan. I upravo ovakve stvari ti pomažu da zvučiš prirodnije, bolje razumeš serije TikTok i Instagram i pričaš manje školski, a više kao pravi Italijan. Ako ti je video bio od koristi, ostavi like, zaprati kanal i napiši u komentaru koji ti je sleng izraz bio najzanimljiviji. Hvala što si ostao ili ostala do kraja ovog videa i alla prossima lezione. Ciao!